Kanya laki din! Tararara, tarararan, tarararan, tan, tarararan, Hoy, Gina. tarararan. Ada ka man nandita sa angot ti Sarmeng. Awan lakad da ita ti aramidam, ti agsar-sarmeng. Di ka mauma amang kitkita iti rupam di ta Sarmeng. Naimbag kumamot no siyak ti karuprupam. Ngam saan mo? Ta malaka iti amam. Anya lakit din ni nanang aya. Kasla uy-uyawam mo ni tatang. Nagtaer tupay. Anya anataer? No saan anataar? Apay, kinayat yung araod. Malaki din. Ingka aglaba. Laba am dagiti kurtina. Kadagsukatak kita iti kurtina. Masadutak nanang. Kun may sa, kalkalpas ko laan nagmanicure. Madadaol ti cutex ko. Ay na, Gina aya. Di mo pa'y ammo ti tumulong di ti balay. Naimbag kumamot ano ada panggedam, tapno di kalatan papakpakan. Adan tulad ta. Di kay agdanag. Tamakasapulak to iti panggeda. Nagsiksi ka mo na magmag na balasang kaw. Nabutan kan. Papanam ngay, tanaka-short pan ka mait. Sapay, mag-agsapaan. Apay, di ka malamain. Ikwa tata. Inak gumatang iti asukar di ta istor ni nana digna. Kasta ka day. Mala, kuyog tan na mapaantay day mula papanak. Wan tata. Tangaro din. Oh my God. Ay tata, lingay Fernando. Sa dino ti ayan na. Aday di balaya, aglutlo ito iti armos armay. Ah, naimas siguro ti luto na niya tata. Wen ah. Umayak man makipangan tata. Ah. Ay, una. Ay, sige. Umay kalat na balasang kaw. O sige, makantayon, Gina. Wow! Ay na, magustak ti si Danyo. Itlog as sunny side up. Longganisa, kantina pa. Wow na wow! Alangaro din. Magantayon. O sige, siya kung timang karga iti plato, Fernando. Mabitsaan na. Ha? Sanan, Shakon. Syaklat na, Fernando. Ay na, nagtaer ka talaga. Inagkam ti bibig ko, Gina? Wayne, di ka agdanag. Friendly kiss na day, Chay. Ay, siyak man mutli agkam, Gina. Sa nabalita friendly case. Ni tatangmat. Alakit din. Mangantayon. Nagbayag kamot nun, Gina. Sa dino tigim matangam iti asukar, ijay ile. Sapay makakapkapi akon. Ako nanang, sana ko naging matang iti asukar. Simuro tak namin kinitata kanur iti balayda. Tanapanak nakipangan. Ha? Iso anang anak ko nanang. Mangan kayo latan kinitatang. Nalpas kamin anangan. Taalangan nga urayon na kapailaang. Idinto ta mabisbisin kameng. Sige nga ron. Inakon iti silid ko. Hoy, Gina. Ingka kano ita, ijay grocery ni Telma. Ijay ile. Tatangdanan na ka tumulong nga aglako. Sige nanang, inakarodan agdigos tamapanak ijay ili. Ala, nakalablabaga dita bibig mo, Gina. Sa dino, di papanam? Kan kastao na akiting tapaldam. Umapal ka laang. Ngamin, mas sexy akngam itisika. Agrup-ro pa kasunggo. Ay, anya lakit din dagiti na uyaw at tao aya. Hoy, Gina. Adayo anapim pintasak ngam sika. Day talaki na sexy ti karkarit mo. Ngam nagngisik ka mat. Sakit. Kundi lipstick ka pa iti nakalablabaga. Hostess. Okay lang. Ngam sika ngay. Saan mo lang taabagay ti ag-lipstick? Ngami nag-post-call day tabibig mo. Ew! Okay lang ang tabagikmet. Oh, si Kangay. Pilpilitan ti agpasosyal. Ngam iso nga iso dagiti kawas mo. Trying hard. Agraraman. Hay, apay ti kunam. Aggusto kan ka ni Fernando. Imposible! Ha? Di na kayat dayjay ti hostess. Sana bali tabagay ko amin nakawus ko. Ngam si Kangay. Hay, amin nakawus mo. Saan ang maibagay kun ka? Ngamin, awan pa'y korte na tapang magim. Ew!
Ad-adan asaan asika ti kayat ni Fernando. Ngamin, kas kalasunggo. Kastagayam ma. Anay ko, ti buhok ko. Di mo pungutan. Agin pipintas ka laang. Anay ko, Uy, anay ko, ti buhok Sumartin kayo! Sumartin kayo! Anay ko. Aping nagpimpin nangat kayo nga, dito yung waiting shed, Anya ti pagkapapaan niyaw. Dayta babae, isutin mo na nang ipangat kanya. Ipabarangay ka. O sige, ingkagi pulong ka ni Kapitan, tasumbatan ka. Alala, Uston, anya kayo lagi din aya? Di pa rin ikaw, pagsaritaan na bag. Saan kat nagpinpin ng gayet? Ay, ano kas na teramidan yaw? Dumakdakal ti parikot yaw. Si Kamat gayam tiga po na ang nagpimpin ng dabi kay Gina Fernando. Anya? Wen, ay na. No nakitam la kumati lang nga day di waiting shed. Unayin dagi dya babae. Asino ka day? Ter armam kadakwada aya. Ni ka debi kay? Awan ter armak kadakwada. Apay, awan man lang ti pa naggusto mo iti may isa kadakwada. Awan, pare. Apay ngay, Anya nga rin ti mabalin ko. Awan mariknak apa nagayat kadakwada. sa bagay, oray siya. Jak lakayat ti kas kadakwada. Apira da. Nakababayin ti kas tangaramid da. Saan ang mabalinti na ramid kanyak ni Vicky, nanang? Nasken ang mabales ko. Agasam, impungot nak itikas taunay. Akas lamaparot amin abuok ko. Ay na, Ginaya. Mabalin ka di aliklikam ti makiapapa. Saan anasaya at ti kasta? Nasken ang mabales ko ni Vicky. Saan ang mabalinti na ramid na kanyak? Ing kailangan agtutungtong iji barangay hall. Taornusan nyo day nga apayaw. Saan? Takla day ta. Kayat mo nga ruti ka na yun ang makiapapa. Ay, jak maklon tinaramid ni Vicky kanyak nanang. Iso ang balsak. Na magaanan dagiti bilat ni Vicky akawas na. Sana bale, tawan tao dito balayda. Nalabit anapan na kitigag. Iso nga ita, bukbukak itigaas dagiti bado na sa kupuuran. Kita man tilaing ni Vicky. Apay akas ti dagiti kawas ko anay sampay. Napuran damatan. Asino takin gapuanan iti daytoy. Ni Manang Gina, nakita. Ni Gina tinang puor, Daynar? Good Manang, Kawanan ba'y na babae? pinasigadan na tiba do Manang. Agyaman na tayong bagam ha. Imbag ta nakitam, Daynar. Kanyat araramidin ni Vikay. Puor nan samot na nagiti ulas asinampay da Gina. Ay, paliwak man ti aramidan na. Ay, dajay, pinasgadan na mga agpaisaon. Ay, Vikay! Idefong tapoy! Mapuuran ng taulos da Gina! Anya dayto yan napasamak. Apay akas to dayti ulas alinabaak. Napuuran mo ti kagudwa. Apay ngay nanang. Nagalasan ti arami ti daduma at tao. Puran da ti sinampay. Wan nga rod nanang. Asino ngay tinang puor? Amo kono asino. Ni Vicky! Nalabit nga iso. Mabalin a binalos na ka. Ngamin, pinuuram tibado na. Anya? Ay, no di kakat ngamin nga. Ay, awanan ti ulas nga ingungutak. Ginatang paypiman ni tatang mo dayjay nga ulas. Nagbambanugan nating gatang na iti daytoy nga ulas. Sa ita, kasto'y tinagbanagan na. Ay, ti ulas nga ingungutak. Napuran. Nasaam ti kasto'y napasamak. Ay, nasaam! Awan tao dito'y aglawlaw ti balay da Vicky. Jay kulungan ti manok da. Day jay ti pura. Kita man ti laing na.
No di ka pailag na ka, Vicky. Day tabalay yon ti sumaruno a puurak. Ayan nan kay puspuro kun salang a pagpasgad ko. No agkamani ang mga numairaman ti balayda. Sige, sipsipan tayo. Ipaturong nyo dagiti husyaw. Sino tinangko or iti kusina, mi? Sino? Sino tinangko or iti kusina, mi? Adayta, naidepan ti puor. Imbaglakid din ta saan ang nagramaram ti apoy. Agyaman ako, nay. Naimbaglangan ta na irana lumabasak dito yung balayo iti nakitak nga dasok ditoy. Imbag ta nasigod ang nasabsaban. Ay tano saan, napuuran ko matiintero a balayaw. Imbaglangan at ati kusina yung lati napuuran. Sino nga tati akinarami di dayto tata? Jak amaw. Amangan no aramid ti kalaban maw. Kalaban ko? Ni Gina? Dayta nga minti madi no adda ka apam, Vicky. Nang runa no agbimbinalis kayo. Ngam dito ipabasol ken kuana. Tawan mo ti nakakita nga isuti ng puor dito'y balayo. Hoy, Gina! Urayan na! Mabitlang! Amok! Sigatin ang por iti kusina, mi! Amok, si kamat tinang puor iti ulas na inungutan ni nanang ko. Amom ka di anapatag unay dayjay nga ulas kan ko na, ha? Sinangsangitan na iti talo arabi iti ulas a pinuuram. Gapo ta pinuoram dagiti kaus ko! Ad ebidensyam asak tinang puor. Adda! Ngamdya ko di baga no asino, kaamangan no balsam! Kat, anya itano siyak tinang puor iti balayo. Saan na mabalin di naramid mo? Naskan nga idarong ka! Agsango tayo di barangay hall! Si kala ang timapan. Nung ka amapanak. Naskan ang mamulta ka iti dayto nga inaramid mo! Anya aga po. No kasta nga rod? Daytoy... Nay ko, tirupag! Kinaramutan! Nay ko! Gina, ilintag mo ti dakas nga ugalim. Mabalin ka di makikapiakan kan ni Vicky? Kitam tirupag ka kinaramutan na nanang. Kasano no agpiglat to dayto. Si kamot lang ti aking basol. Nulimpyo ko ba ti panunot mo? Saan ang mapasamak kan ka ti kasta? Nanang. Makikapiakan kan ni Vicky. Tapno sumardeng kayo nga agap-apa. Oh, adayta, Vicky. Nalpas min at tinarimaan ti kusina yo. Imbag ta, dahito ila kusina tinadamage. Wen nga rod imbag ta nasigod. Tano saan? Napuoran ang ti si bubuk kalabalay mi. Agraman tay urnong ko a kwarta. Napuoran ko man. Sapay umabot daya iti 50,000. Oh, nagaduman. Ay, ta naino ta. Nagtipidak iti husto. Kan saan agastador akas ka ni Gina. Agkaragatang iti lipstick na. Ngam di namat nga rod bagay ti ag lipstick. No siya klamay sa, nasaysayat no agsarita kayo anay imbag ni Gina. Tagpin na kawang kayo. Urnusan nyo ti pagbagiyo. Tanalas akitaan ti kastoy ang mapaspasama kada kayo. Wen nga rod ang mga no agpinuor kayo na daw Ha? Saan anasaya at akitaan ti kaskada kayo ababalasang nga agap-apa. Awan mayat abaro kada kayaw, no kasta kayaw. Ikwa? Tapno naragragsak ti biyagyo, nasaysaya at no agpistok kayo kini Gina. When Vicky, sorry pakawanan na. Siya kun ti may makipistokan ka. Pakawanan na, Vicky. Gina? Nagalas nagpaiso ti ugali. No di ka po kanya, saan kumaan na puuran ti kusina yo. Ti kumakulungan ti manok yo ti gagara kapuuran. Ngam no apay ngayon raman kumatan ti kusina yo. Sorry talaga. Naskan nga isublin ti gastos mi iti pan nakatarimaan ti kusina mi. Iti kasta, mapakawan ka. Sige, bay am tagtrabaho ak iti husto. Tapno maad na anak iti kwarta. Jak igulpiwan. Inutak ang bayadan. Kan may sa... Aguray ka. Apay tarupam.
Nakaramutan mo. Di mo malagi pa kinaramutam tinagpig sa tuyrupang. Awanan, Vicky. Lumaadan tuyrupang. Gaputa agpiglat tunda ito. Ay, sorry, Gina. Ay, naglaad ton tuyrupang. O sige, bayam tatulungan kay tiday taabanag. Tapnosan nga agpiglat tarupam. Ah, no kasta, pistan. Uwan agkapyatan, Gina. Agpinakawantan. Katditan agap-apa. Forgive me. When Vicky, please, forgive me. Uwan, pismat kan ka, Gina. Agkapyatan. Agbalbaliwtan nga agbada. Ay, anya laki din aya. Ti pasita saan ang nagkinawatan. Pagsaritaan na dagaw. Tapos saan na dumakdakay. Na mga nuan adda pa rikaw. Ti ipainakin ka. Ala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Forgive me. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Oh, atletik ka, Pim. Marilag Craig. Ay na, agyaman ak Mari Anita. Nagbangluman to'y kapay, Maray. Wala. Barako da ita, Mare. Ah, isumot lagayam, Naimbag man tanalagip mo ti may nagpasyar dito'y balay. When taado ti inaramid mi ijay talon, Maray. Itatanalpasan. Mabalin kumatan ti makikaaruba. Ay, ape na sa ludsud mo, Maray. Adda ko makayat ko nga itad kan ka, Mare. Anya day ta, Maray. Makitam tablo asa ko iti asidag ti sofa. Si kamot, Maray. Sa anak mo't abulsat, tapno saan ko makita. Itad ko kan kadagita, Mare. Bado, kan basit a sapatos, tilinaon day ta asa ko. Naimbaglaan nga damat usaram. Ay, day taman. Kamangan no addaman ng tinainayon a branded abado. When no sapatos, kaslay din na palabas. Branded amin tinted ni Mari Anita kanyak. Napaulimak ka. Ibagam laang no di mo kayat nga alaan. Taitad ko laang nun iti sabali. Ay saan, Mare? Anya kalakit din, aya. Alaag amin adagita. Kaya na kami suot ka, Lagrain. Kan, anya dagita, bado, nagkaiwara di tasalas tayo. Inted ni Mari Anita dagita. No amok la basura gayam tilinaon day taasako. Di saan ko kumangay nala. Awan man lang, oray may sa branded abado anay nayon. Mabalin pa imot ang mausar dagita, bakay? Ay nagardo, old-fashioned dagita abado. Agrup-rupak, tukit din nga anya no isuot ko payla dagita. Apay ngamin nga inalam. No di mo matgayam kaya't nga isuaw. Kunak ano kas idi na palabas abulan a branded amin ti inted ni kumari kanya. Anya laki din to'y asawak. Nakar-arte unay. Di ka pa'y kiti agyaman. Tanda ni kumari mamangmangtid ka. Ay oray saan namang tad. No kas tamot laang ti ited na. Lagreng anak kao. Anya ti ibagayo ay tatang. Kunak man no intad ni kumarim nga Anita dagito'y abado kan sapatos. Apay nga anak kitak anak kawara lang di tarwar. Api nga inalayo pa ilaang dagita. Inkargak lang arudan ijerwar. Inyo nagyumanan. Mabalin pa'y mat ang mausar dagitoy. Ay natatang, pangaasiyo tay subliyo day ta. No sa dino man tinangalaan nyo. Kasanaon no makita ni Anita nga inwaram laang di taparaangan dagiti intad na kan ka. Anya lakit din ayan ni tatang. Basta agtungpal kayo laangan itimbaga. Awan mo't ti mapukaw kada kayo. Ay, anya lakit din aya. Ay, orno sa man ti bagim lagreng. Sana kasta nakaararte ka. Sa dino ti ayan ti boots kan bestida nga inregalo kan ka idi pa'y napalabas sa tawan, Mami. Di mon biro kan kanyak, Elsie. Intad kon dagijay iti kumarik. Ta saan matan nga umanay kanyak. No mat iduldulin ko laeng ang mga numadadaal.
Sayang laeng. No kasta nga ron, ang mga no isutay nakawaraan nakita kiti paraangan ni Auntie Lagring. Anya? Wan, ada nakita kiti asidag ti basuraan da. Yedad duma, nakasalapay lang iti sampayan da. Kapadpada mo dagiti in regalo ken ka. No kasta. Saan gayam akayat ni Mari Lagring dagiti inted ko kenkwana? Nalabi ta kasta, mami. Nakaar-arte nga ron no kasta. Payman? Oh, apay mami, sa dino ti papanan nyo. Mapanak iti ayan ni Mari Lagring. Ay, anyalakit din ni mami, aya. Bayan yun di kumario. No saan anapatigkan ko na tinted mo, di kan makiapapay. Ngam inton maminsan, di mon ikikan. Sayang laang, no basuraan matlaang ti pagtungpalan na. Unay ay bakal. Anya man ang tiparikot maugar daw lakay. Apay mo't nga inkargam iti basurahan dagiti bado ken sapatos kaintad ni kumarim nga anita. Puna ta basura mo dagi jay. Anya laki din to asawa kaya. Anya nga ron ti kayat mo nga ramida kay. Sige man, agpadpada kayo lakin ni tatang. No di mo kumausaran, di saan mo kuman nga inara. Wenno saan, indulin mo la kuman, tapno ited mo laengan kadagitang kasapulan. Asino kumangay ti mayat ang mga lakadagita ket basura mo. Ay na, bakit? Mabalin pa'y ang mausar dagi di abadaw kan sapatos. Ti bagam kiday, nakaar-arti ka nga main. Sa din ti papanam, Auntie Anita. Iti ayan ni Kumarik, Vincent. Ano ti ramida mi dyan, Auntie? Nangala ka pa iti masida. Di kan agsaludsod pay, modtoyan day ta props ko, tagrobata kon. Props? Nasken amabuak no puno nga basura ni Mari Lagring dagiti inted ko abado kan sapatos kan kuana. Ngam sana mabalin ang mamo ni Vincent na sigurado alapdan nak. Ay, napaulimag ka matan, Auntie Anita. Ako, awad Vincent. Adalaang nalagip ko. Naglakit din no, da na isawang ko adi mo nagustuhan. Sige. Sikapay lang ti makamo diti balay. Tasarong karakman ti Kumarek. Sige, sikat ti makaam mo, Auntie. Pudno gayam ti naibaga ni Elsie kanyak. Inbasura ni Lagring dagiti inted ko kankwana. Nakar-artimot da ito'y ako, Marek. Kunamlan asino abak ng launay. Ne, anya ti sirip-siripom iti paraangan may Mari Anita. Mari Lagring. Umay ko kumaitulod da ito'y tinola asidaw nyo, kadipa Ricardo. Ay, pasensyakan Mari Ngamjak kayat nga alaan day tama sida. Ang mga nudanom laeng anaasinan. Nalabos kamat nga agsasao, Mari Lagring. Anya nga itamo Maray. Ang mga nusaan anaimas day taited mo kanyak. Kitaam da gitabado nga inted mo kanyak idinapalabas nga aldaw. Naiwara laeng dita paraangan may. Gaputadyak kayat nga usaron da gita Maray. Anya lakit din to'y Kumarik, aya. Anya lakit din. Sa anak nagjujok laeng Mari Anita. Uray may sa abranded abado. Awan pa'y matiinayon mo itiinted mo kanyak. Ay, nakaar-arti ka, Mari Lagring. Masapul ay abranded, di maitad kan ka. Talaga masurunak iti dayjay Alagring. Ano ka, Auntie Anita? Di ka nagsaludsod pa'y Vincent. Ikanak man kiti iti duasa ko dita. Anong may tisako? Basta ikanak iti duasa ko. Tadda pang usarak. Anya iti napasama. Kasano? Nakita ka na iwaralaang iti paraangan da dagiti bado kan sapatos nga inted ko kadkwana? Anya? Wan, iso nga ikanak iti sako. Tayin naksubyan dagiti inted ko kadkwana. Ay, sayang mat. Subliem, taitad mula ang iti kasapulan, Auntie Anita. Anya pilang aramidam dito balay Mari Anita. Lagring, alaag amin dagiti inted ko kanika. Nasakit tinakam ko, gaputa kasta tinagbanagan dagiti inted ko kanika. Di mo amo nga aywanan. Ay, day talaga yan. Mala. Alaam amin dagiti inted mo abasura. Saan lang dagiti adda iti paraangan nyo ti alaag? Agraman dagiti branded abag. Bado, kan sapatos nga ininted ko kan kaide. Anya? Nakaar-arte kamot nga minunay. Mala, irwar mo amin ang dagiti bado kan sapatos a branded nga ininted ko kan ka. Taited ko lang iti sabali. Makapasakit ka iti nakam, Mare. Day talaga yan. Urayan nak, tairwar ko amin.
Oh, at yung amin dagiti branded agamit nga intid mo kanyak, Maray. Ala umon, tapno awan ti maibagam kanyak. Kundi itid ka, ngam alaam mo lagayam. No kasta? Masapol a branded laang ti ited ko kan ka? Samo aywanan, Mari Lagring. Una, tapno adamit ti ganas na. Ay na Mari Lagring, di ka na arte akasta. Ta saan ka mo't abaknag? Si ka lang aroden tinaikad, si ka pa'y laang tinaarte. Dinartay no nartay. Ala, isa kum amin dagita, kat pumanaw kan, Mari Anita. Talaga nga alahag amin dagitoy, Mari Lagring. Uray may sa, awan ibatik kan ka. Siguraduam laang nga kompleto dagitoy, Mare. Kompleto dayta. Oh, ayan nga je branded a bag. Diyak mo't makita ditoy. Oh, ayan na. Pati dayjay, alaam mo laang. Ay, wala. Kasi tinako nakitay. Uray may sa, awan ibatik kan ka. Nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Naimbag ko mamat no di mo ipakita kanya kay imbasuram da ito'y naudi nga intit ko kan ka. Mala, ingkaalaan ng jay bag. Naglastog nagsasaw. What? Kunamot lang nginginaan dagiti itad na kanya. Saan mat nga raw takas labasura na lang. Anya ti bagbagam Lagring. Nay, tatang. Anya tar aramidam dito silid ka. Nangagkaw dagiti imbagam iti kumarim itay. Sana nasayati kas dengay naramid mo. Anya lakit din ni tatang aya. Pakibyangan nakmanin ako na. Pudno ti ko na ni Anita ako marim. Narti kalawonay. Kita maanak kaw. Sakbay nga aginarti ka. Kita umpay nga umuna ti kasasaad tayaw. Imbes nga agyaman ka, tadamayat amang tedken ka. Saan? Tapa umpay kitday. Nalipatam ka din ti imbagak idey. Ano kas jay matlaang ti itad na kanya. Uray sa andan amang tao, tatang. Masapol ka di branded as sapatos ken bado ti iteddaken ka. Tapno ay wanam. Ay huston, tatang. Nagsakitan tilapayag ko amakang kangag kadagita nga ibagbagam. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, Maray. Anyagay dagita awit mo anak kasakaw. Awan bibiyang mo, Gardo. Na, apay nga, yakas tamot kang titono ti boses mo. Awan mo't tamok abasol ko kang Maray. Aglisi ka iti dalad ko. Kit-kita ang anak kadagdagsan ti binagkat ko. Ay, tulungan ka, Maray. Sigurado ang nadagsintawit mo. Sapay, dua asakaw. Saan na nakasapulan pa ay? Kabailakon. Nek, apay ka di aya akas taka, Maray. Awan mo't tamok abasol ko kang ka. Apay ka di adagulit ka. Aglisi ka iti dalan ko kunak maat. Anya laki din ni Mari Anita aya. Aglisi ka no saan? Apay nga, lagreng bakit? Nadalos mo't ti siligta. Kan saan ko mo't na makita dagiti gamit mo? Awanan ah. Tainala ni Mari Anita. No kasta, nagapa kayo gayam? Iso akas taunay ti pungtot na kanyak idinasabat ko di tadalan. Basol mo ah. Apay ngamin apan pansinang pailaang dagiti abakot. Kundi itad, ngam sublin na malagayam. Pwet! Kasanubat niya main. Imbasuram dagiti saan abrandad abadaw nga intad nakin ka. Nagadungarod ti mantsana. Saanan ang mausar dagi jay. Agrason ka pailaang nga main. Ala, inka dumawat iti pamakawan kini kumaraym. Nga main, saan anasayatin ramid mau? May pasiguradaw anasaktan tinakim na. Kaputan, nakita na anakawaralaang di tarwar dagiti intad nakin ka. Iti anya kumaga po nga agkidawak pailaang iti pamakawan. Kaputa si Kati nagkambalay. Bakit? O mami, anya tilinaw na kita sako nga isang patyo? Gabit anya ko maapay. Ay, anya lakit din ni mami. Agsalsalud-sudak laang man. Ngam kasla masuron kayo pay. Masurunak ngamin ka ni Mari Lagring. Nagapa kayo? Sana ka nagpaabakan ko na. Ha? Mamirmiraot. No kasta nga ron, padno ti atap ko. Adag iti gamit nga intad mo ka ni Auntie Lagring tilinaon day tasako, mami. Wan, inalak amin agraman dagiti branded nga intad ko kankwana. Anya? Kita aglaangan, adagba ti aggamit kankwana. Nakarartimot ngamin. Nalipatan na siguro. Akaduan ti gamit na. Kat intad ko laan. Anya dagita nakakarton dita sa alas, Lagring anak ko. Nagitidaan na ba, Dok Tatang? An-anuam ngay dagita. Ipadas ko lang ang mga nuad dapay ti umanay kanya. Apay, awan ka din ti isuot mau. Awan nga rudan. Kat no nakar-arti ka mate. No saan kumakas jay ti inaramid mo? Di saan kumaasinubli ni Anita dagiti intad na ken ka? Anya lakit din ni Tatang.
ipalagip na pailaan ngamin kanyak. Anya kit din ay anak ko. Kat puno mati magbagak. Agbaliw ka man nga minain. No adda itadakan ka kat di mo kursunada, di mo iwara di tarwar. Ti aramidam, idulin mo. Wano saan? Itad mo kadagitag kasapulan. Tapno saan nga agsakit tinakam, tinangtadkan ka. Wunan, siya kung tinagkamali. Kahit, anya nga roter aramidam ngay. Inka dumawat iti pamakawan iti kumari ma. Iti kasta, agsuble iti sigod alindangan yaw. Oh, anya pala ang ti araramidam dito'y balay, lagring? Anya lakit din to'y kumarik, aya. Ibagam no anya ti gagaram. Takas makitam, busy ak. Ay maray, kaguran na kadipay, aging gaita. Kalpasan ti inaramid mo, kastapay lang ti saludsodom kanyak. Tapno ibagakan ka, aging gaita, kat nasakit tinakam ko iti inaramid mo. Agasam ngay, tabasura gayam parakan ka nagiti bado kan sapatos nga intad ko. Ay na, pasensyakan amari Anita. Biddo tinaramid ko. Saan arumbang nga imbasurak lang dagiti intad mo kanya. Naimbagmat, tanaaklon mo, akam malim. Wun mare, mapakawan na kadipay. Napakawan kan, ngam lating itak, mare. Saan ako namang tad iti uray ang yaman agamit kan ka? Nadaman ti sobra agamit ko. Itad ko lang ang kadagiti pudno nga agkasapulan. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Nakaarartay ni Kumaray. Dito'y drama tayo, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay panang taraban. Apaw! Nakapurma ka ba? Itrayan ka na kan. Papanamngay. Ugali ti barangay. Mapanak man ni Jayan ti balasang ararmay. Ha? Ay na. At gayang palasang ararbem ka na kan. At dahil, urela dua. Anya, dua ko na. Ay, agasaman. Mabalin na yan mo tigas na. Mabalin. Aramidak nga rodan di mabalay tangkal. Ay, unay kan. Araramidan mo tigas iti aramid day ditatang mo ababae raw. Ah, Nuwar arigay. Kasla agsusukat iti badaw ti kasta nga agsukat iti babae. ni Uncle Mike. Podno ti bagbagak. Ngamdi saan na saya day tangan aramidam? Kadakan, saan ko kanunungan day tangan aramidam? No agaram ka, may salaang. Saan mo kumapagigid na lang? Anya ko nang paray. Adda number 1, number 2, kan number 3. Wala, gagangay ti gwapo ama ko na. Ay sos, aramid ka laki di iti pakaibabay nam no kasta paray. Kasano apa kay babay nak? Sigagi di man. Pogi po yung skit di ano ado ti babay. Hey. Yeah. Iso ka, mangsapol kay ti uray 5. Bueno, innem. Half dozen ba? Anya. Uray talo a babae, kan talo bakla. Ayusin. Ayun na eh. Ay, laki di kabagalan dahil tayo magbagang baray. Sana ka babae raw, akas king ka. Ayayatin ka, Sofia. Si kalaan ti babae ti biyag ko. Ryan, Pangasim ko mamat taklunan na kon. Manumot kan abulan, nga agdat-dato nakkan ka. Ibagan na danam namak, wano awan. Tapno amok tararamidak. ay ayatan ka mat Ryan. Ah. Isa aman niyo po ita. Agayan ayatan. Kasta, ay no, nakaragragsakak iti bagam. Siya kung ti kararagsakan abaro itangal daw. Anya nga minin ti date ita? Day, 8 ita. Apay ka di. Ah, okay. Remember this day. Anya ti kunam? Agayan ayat kayon iti dayjay arayan, friend? One friend, agayan ayat kami. Inaklon ko idi na minsan nga aldaw. Kasta? Ay na! Congrats, Sofia! May love life ka na! Ay, nakaragrag sakak, friend.
Panag ko na, ison ti lalaki ang para kanya. Ha? Ay ayatag namin ni Ryan. Kat mariknak mat akas tamot ti panagayat na kanya. Iso asaan ang maikat iti panunot ko, nga ison ti lalaki ang naikari para kanya. Anya? Iso asik ka, aklo ng mutinjay ko nam idi kanyak ang nabayagan nga datdaton kan ka. Ang mga no agaram iti sa bali. Aguray pa'y, Sofia? Kayat ko pa'y nga amuan ti husto nga ugali dayjay ari ko. Unay kan pare. Ita pa naglalaming. Imbis nga ulas ti mabalin mo pagdobyan. Saan man ita babae mo ti pagsusukutan pare? Shh, tagtagari. Ha? Ano da makangag? Narigatan. Anya? Ay, inaklon na ka lang aro din ni Sofia. Ngam adapay lar, armam amay sa abalasang. Mapagigiddan mo nga raw, pare. Ay gawin na. Siyak pwede ko nam. Apay ka pa, oy. Anya? Ang mga nalipatan man pare. Guwapo ak. Iso babae pa'y kidinti masidag. Iso nga alangan kidi mo, ta siyak pa'y tumatras. Ay sana! Anya? Ay, makapaungot dayjay arayan. Ha? Tapay madalirayan na ya. Pangaasimbahan tamapan kay di balayda. Inkabagbagaan di ka nakam. Ha? Adda na kaibaga kanyak. Nga uray la kanudwa ti babae nga arman na. Anya? Inton kwan, masikugan na idadwa awanan. Awan tumanan sa bali a pagkamangan na no saan adata. Bakit? Ingkan, bagbagaam di ka nakam. Saan mo nga urayan asyak ti mapan ijay. Taama nga no makaisawangak iti saan anasaya at kankwana. Mayak, kakayat ka ba na napalagipan ka na ka? Ano nga min nakaibaga ni Antay, masaan na ka no amay-may sa? Di pala sa ngararmag, unak mo sana dumanon kinkwana. Di manon may. Anya? Ay na, pangaasim ka na ka. Isarding mo rin sa ngararamitan. Ang mga no pa kayo sa makam na ito. Anya kay laki din ayang kan. Amuyo mo ta irtoy ka anak kanyo. Ken kang ronana. Nalaing. Amok ter aramida kang kal. Anya. Saan kong aramidan ti may sa abanag? Mogjak amaw alusutan. Don't worry, uncle. Legend ti ka na kanyaw. Ay na pare. Pudnutin baga ti angkal mo king ka. Ha? Ang mga no iti dahi tangan aramidan. Kit isuki dahi ti pakaisag makam. Narigatan pare. Kanya kalaki din eh. Jack pa kay sagmakan da ito eh. I know what I'm doing, you know? Tawan to, mga di pa nagtalak mo kan pamatim kanyak. Ay, un ka. Saan na nga ni Sofia, kani Jen, ti paggidgid na. Ha? Adaman na inayon na. Kaya't naman tagpalugo kanyak. Tutupak mo ta. Anya? Sino man ang dahi tayo? Ada may sa abaklay, Jili. Baknang. Napigsa ti parlor na. Nakuna na nga gusto ka no kanyak. Anya? Uy pare, puno. Iso asan lang abalasang ti pagayayama. Ada pa'y bakla. Ado ti kwarta na, kunaman. Anya? Ay, ayatan ka una, Jane. Apay, panagrik na katkas na liklikan na. Ha? Saan mat akas ta, Rico? Apay nga maging kata. Jack pa yan mo, nadanam nama ko naman. Ay ayatan ka unay. Iso aman ni punta. Agayan ayatan. Agyaman ak unay, ti panangaklon mo kanya ka. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, Rico. Ay ayatan ka. Iso nga impod no kung day ta marikrik na. Kansapay la ko ma. Ta saan tumot nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ikarik. Sigala ang ti babae nga ayatan ka ni patag ko, ititong palbiag ko. Agyaman na, Rico. Nasayaat no kasta, friend. Yam among tumat nga rod kanyak ati kaayan ayat mo. Wan, yam amok tukan ka. Ay na,
Masiguradong amas daaw ka no makitan ti boyfriend ko. Taapay ko mamas daw. Wan ama nga no saan ka ngamin amamati. Nga iti kasday a kinataar na, kat siyak ti inaram na. Anya. Uunay kamatan, friend. Amom ti pudno nga ayat. Saan ang maibasar iti lang ha? Sa bagay matkit di Yam amok to kan ka, friend. Inton umay alawas siguro. Ay na! Agyaman ang kulay tayo may ka, Ronnie. Imayak gaputa inawagan lang matitay nga umayak dito sa salon mo. Inawagan ka. Gaputa kailiw kan, honey. Ay, nangan kan. Saan pa yung ngarodahan eh? Lukas tangaluan. Uray na ka. Agsukatak lang When? Amangan ngamin no ibain na kakakuyog. Nadyak agsukat. Ha? Mabilay. Pagpalasak. Tayo tamangan iti favorite ko a restaurant. Yaman na kitip panangpakan mo kanyak ha? Awalan yaman na. Si Kanet. Maawatak mo at mawang kwartam. Gaputan ako ng ngaron nga awan trabaho ita. Pagyaman ako unay, gapo naman nakaawat ka. Si Kan talaga. Rumor ti pa nakaawat ko. Gaputa si Kati kasalsalita. Kan gaputa ayayatan ka. Ang ano sa bali ang tao. Ay! Sana rumor di understanding ko. Anya? Awal kaya. Ang mga malipatak. Umay ka kumay di parlor kwenton umay alawas. Ha? Awan ngamin kaduwat. Gaputa agawin ni Perla. Di kagdanag. Sana libretal daw mo. Bayadan ka. Ada pa free hugs and kisses, Anya? Umay ka nga umay. Tamnamaan ka. Ada nga minumay gayam ko. Agparibanda ka no. Kat awan kadwa ka mga sikaso. Mga na pare. Manam na ito inlutok ang native manok. Ha? Ay, nagimas mo dayta na sidan pare. Jak pala makapangan. Apa nga pare? Napan kami nangan iti restaurant iti kadwak abakla. Anya? Ay, siya. Payanti madanagang yung ka pare. Kapay kumamit. Una, gapota pinaypay sumit na pinaggigidan di babae. Agraman bakla, tinutupam. Gagangay ti gwapo Kanya kalaki din. Awan ti rumbang apagdanagan. Basta tinapatag. Saan nga amo ni Sofia? Ken saan ba't nga amo ni Jane? Anya? Good morning! Good morning, friend. Urayin na kami, Bita. Na-traffic kami ngamin kini Jane. Kasta? Ay, unay na ta traffic. Inaldaw kasta. Un nga ron, yung di ka madanagan, paumay kami. Iso nga isagana mo iti pagreban mo iti buok mi. Itikas na, marugyam adagos apaman ang makasangkot kami. Ay na, itay pa nakasagana. Urayin kay nga Ruden. Ha? Agawan nyo, nakababay ni ti boyfriend ko. Inayabak pa mo, nakaduan na diti parlor ko. Darasan nyo Anya? Iso ti ibagbagam a boyfriend mo, bakla? Jane? Sofia? Ha? Aga mo kayo, ti boyfriend ko? Awanan ka iti baeng! Anay ko. Bagkang! Babaero ka! Anyat kaya't asawan da ito, Rico? Rico? Rico, timbaga na anagan na kan ka? Ha? Anya lakit din ta nagtangkan ti ulbod mo? Agparawagak. Ay, kahit mo sawan, pinaggigidan na kami. Anay ko. Yaklay pagaro, mamaramid mo tikas na kada kami. Babaero ka. Mabitla. Pabit lang niya. Pumanaw kan. Anya ti pampanakil mo, Dayta 1 inch, iso ka di? Ha? Dayta lang, nagbasit. Honey, nakababayin ka na kiti tataw. Saan kumamit akas tati bagbagan? Ha? Mabain ka amang nagdagiti tao, a 1 inch lang nga rodon dayta. Dayta ne, kat saan ka pa'y unay agwapo nga maaramid mo pa'y lang a pagigidanan na kami. Awanan ka iti bain!
1 inch lang nga rodan day tanin. Babaero ka pa lang. Awanan kay tibain alalaki. Katnagnakam ka, dahil titipanakan ka. Anday ko. Ay na, pumanakan! Saan na ka pagtatakunan? Pagan ano, miti 1 inch. Day tati bagbaga kinigin ka pare. Pinagigidan mo to, mga minti babay kas kada bakla. Kanya nga ita. Babay na ka. Diyak matam mo, magagayim da gaya matalaw. Da Sofia, Jane, kan bakla. Iso siguro kasta pare. Tapno pagnakmam. Nakababay na. Naganuti tao iterwarte salon. Nagkay-kay sanak pa dagiti talaw. Sada ko naking ka, 1 inch. Ay, nyalaki din. Ay, makapail ka mo pare. Apay, limsak. Tapay nga 1 inch lang pare. Ay, nag-aramid ka lang itin nakaibabay ng pare. Ay, uwan nga ron. Kanya nga ita. Uray may sa kadakwada. Awan nagbatay. Imbabayin da ka pa. Ha? Iso nga adal na daking ka pare. Saan anasaya at apagigiddanan ti babay kas kadabakla. Gapulaan ta dalangan. Pakaibabay nam lang da pare. Oh, kanya nga ita. Ada ka din naganap mo, iti kasta nga inaramid mo, Ryan. Uncle, Nagaramid ka lang, iti nakaibabay na. pasensya kay kuman, Uncle. Oh, ti kunam siguro makapanayon iti pogi points, ti kinaano ti chicks na niya. Anya nga ita, imbabay na ka lang araw, iti kaadwan. Anya katuan inch nga imbaga na kingkangan. Pag nakmam kumamit na itan, Ryan, iti kasta nga inaramid na king ka. Diyak ang magpulitan pa, pagsusukutan ti babay. Anya, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Dakon, bakit? Nasapak man na nita nagawid. Nay, apay ngay. Alas 4 pa'y lang iti malam. Awan pa'y la alas 5. May mayat matlang na masapak. Tapno sana ka marabian. Kat, si Goodmat ama sip-sip ngatan ka. Nang runa, no adda pa'y overtime yaw. Awan overtime mita, bakit? So nagpakada ako ni J. Bakery a pagpapayak. Jack kayat ti masip nga iti dalan. Ngam sayang mat ano maksayan ti swildom. Isupay mat ati may sa oras. Bayamon. Basta sana ka masip nga tan. Nasaysayat matlayang no masapsapa nga gawid. Tapno matulungan ka nga agluto iti pangrabian. Sige, mangkita kan iti gatangom anateng Elsa. Pasig apres ko anateng dagito isursur ko. Day taman nga rod sitaw, Olive. Tas sidaan mi no rabi Iadobok man. Sige 50 day tamay sa arapet. Sige, mangala akon iti 2 arapet, Olive. Ay aguray ka. Kanayon ko ngamin amasabat nila kayo mo no iti malang. Nagsapa man nga agaw-awin. Wan, di na kano kaya ti masipsip nga tan. Isu nga agpakada amasapa iti trabaho na. Ang mga numabutang amasip nga tan Ngamin, kunadang adda kano alalya iti ayan ti kawayan di takalsada nga agturong iti main road. Wan, kasla nang agkudaytan Wan kano Elsa. Adda kano agparparang ijay nga alalya. Ngam apay ngay nga italang day ta adamag. Wan nga agpaiso. Nalabit nga italang agparparang Adda kano kayat na apagparangan. Adda matay di na kayat apagparangan. Day ta nga tatirason, no apay amasapsapang agaw-awin nila kay ko? Anya ko mga rod ngay, no saan aday ta? Mabuting nila kay mo, nga amangan no iso ti pagparangan tay alalya. Lakay, mabuting ka kano iti alalya ija ayan ti kawayan, iti dalan manipod highway? Wana. Sino ba't sana mabutang ngay? Anya, ay nadado, nakarot ka mat gayam.
Sika man ti makakita iti alalya. No di ka tumaray. Saan ka maputeng? Anya kalakit din dadaw. Apay, nakakita ka aya iti alalya tapno mamati ka. Ay, jak lakit di kaya ti makakita iti alalya. Adda di ta malikutan! Ay, bakit? Patan na, marakot sa matin kanya. Kaano pa yan nagbaling ka takraut dadaw? Anya ka di ti bagbagam tatang. Kunan ni bakit mau, amasapsapa kanya gaw away. Di mon orayan tala 5 aritiram. Ngamin, mabuting ka. Nga mga no agparangken ka dyan, alya, iti kawayanan. Wen tatang. Nakabutbutang met. Sapay nagtairak. Kat babae ka no, ti agparparang. Amangan ngayon kurso na daan nak. Ay na, di nakapagan ano dahi dyan alya. Basta, mabuti nga tatang. Ne, agawin ako na. Tadyak kaya ti masip nga tan. Urayam amalutaw tay tinula, tamang iyawid kan. Imbaglaas si dain yaw. Saanan? Inakaon? Sana bale? Ta nagbalsigak matan iti pagtunguyo. Ay itulod kantong niya gawid. Ta urayam tay malutluto at tinula. Wen nga rod tatang. Isu nga rod anang parti iti manok. Tay balsigan na kami kininanang mo iti pagsungrod may. Sige nga roden tatang. Urayat ti sidaan nga ilutluto yo. Ay, kasla ka ba't latik ka nakimpat kanya kaon dadaw? Ha? Wen tatang. May ti kastaw tapno sweet. Anya asway. Di ko nam kiday. Mabuting ka. Nang runa tarabain. Adalan niya tatang. Tilukod to yan. Tatalaga takraut. Darasan tatang. Itan! Ay, tatimarayan. Ay, pakawanay. Limalakyan at takraut. Ayan ti takraut niya asawam. Aday jay silid, tatang. Naglayon mat ijay silid, itay simmangpet. Aginana ka noon, tanabannog ang nagtartaray. Adtaw iti tinula, asidaan niyaw, anak kaw. Agyaman nak, tatang. Nagkuyog kami nga imay dito, oy. Kinuyog kaw, tamok amabuteng. Idin nangag na ti taguob ti asaw. Timaray kidain. Ha? Ay, jak amaw iti day tanga anak kaw. Tatakrot meteng. Wan nga rod. Bala, inakaon Elsa. Mangan kayaw, ta inyag kaw ti sidaan yaw. Agyaman nak, tatang. Paray, adda ka no overtime tayo. Agingga ka no 11:00. Ay, sana ka mabalin pare Fred. Hindi kayo latan. Apay nga Sana kayat ni bakit ko amarabianak. iso ka di nga 4:00 iti malam ket agaw awid kan pare. Wen pare, kasta ngamin ti kayat ni bakit ko. Ay, sayang met ti may sa oras mo no kasta. Kan ti overtime tayo ita. Sana balin? Basta sana ka marabian. Ngam kasapulan ka no nga overtime tayo ita pare. Taado apan disal ti order. Ket nasken ama i-deliver iti nasao nga oras. Da kayo latan pare. Agunget ngamin ni bakit ko no marabianak. Dakay, ka man pagkatan ti half kaban rice sa ginatang ko. Aday di paraangan da olive, inruarnan. Bagkit di tada asidag a paggatangan iti bagas. Apay ngamin nagimatang ka iti di mo mat kabala na bagkatan. Kan apay arabi ipay agimatang ka. Kasangsangpet nga rod ni olive itay laeng. Inubigat taon. Saan tayo nga roden amangan ita arabi Awagam ni Olive. Tabagkatan nila kayo na ngayag dito'y balay. Di ka lagbain! Adda ka lang nga roden nga agbagkat! Masaduta ka, Rod. Sikalatan na. Nya? Inak maturugan. Uray saan ako namangan. Ina ko ni Jay Silid. Hoy, dadaw! Ingkabagkatan tay bagas! Tapna adda may saang! Mga laklag iti gwas na lup dito ginatang ko kan ka bagas olive. Tani, di mo't kayat nga umay bagkatan nilakay ko. Amangan mo't no mabutang tarabiin. Wan nga rod. Ngam inrason na laang nga masadot ka no. Iso nga uray saanan amangan. Anya? Ay, anya lakit din nila kay mo aya. Tatakro. Ay, wan nga rod mare. Sipod nagdinamag nga adal alya ija ayan ti kawayanan di taddalan asumrak di ti purok tayo. Kat managbot-bot ang matan nilakay ko. Nakaluto ka ka din, bakit? Mapisina ka. Oh, kunak man saan ka namangan, tamaturo ka laangan.
Mabisinak nga rudmat. Ibabaon ka itay amang bagkat iti bagas iti balay da olive. Ngam di mo kayat? Ita, ibagam amabisin ka? Mala, ingka maturog. Kada kami lang, kada iti anak ta timangan. Ni bakat mat. No paikit di akasta ka? No katrabiin, kabutang mo. Ultimo anniniwan mo. Kasanon no makasabat ak iti alalya? Ay, amang ano ipatay kaon. Laklakayan. Makapasuron ka. Takrot! Sayang pare. Awan na iti da bonus mo. Sayang pa iti bonus mo kuma. No naki-overtime ka kada kami, iti kalman. Bonus? Oh, imposible nga da bonus yu ah. Saan man pare? Nakuna ni boss, nga da itid na bonus kada iti naki-overtime. Nga main, nagsakripisyo kami kano. Ta imbis nga agawid kami para iti pamilya may. Ngam pinili may iti nag-overtime pare. Ngam siya, pare. Pinilik ti pamilyak. Mas importante kanyak ti pamilyak. No siyang Mike, importante kanyak ti pamilya. Iso nga nag-overtime ak pare. Iso pa iti overtime pay. Ken kang runana, at dagayang bonus. Uray na. Jak pagan ano day ta bonus. Ti importante kanyak kat makadanak ti pamilyak. Iso ajak kayat ti ag-overtime. Iso ka di akanayon nga alas 4 ti awid mo, pare? Huwin pare. Tatalaga sana kayat ni bakit ko amarabianak. Kailiw nak namin nakanayon, pare. Elsa, anak. Ibaon munto man nila kay Mau. Tao may nabagkatan tay natang nga inlasin ko para kada kayaw. Awitak ko man ngam nadagsan mo. Syaklatan Nadagsan nga road. Talo ang nagdadakkel a karabasa. Ken addapay kamutay ken dadumapay anatang. Sige nanang, ibaon kunto ni Dado intun sumangpet, tanapan nagtrabaho. Sigay, anak ko. Agyaman nak nanang, tadalatan at natang nga itidyo. Sanad. Into nagsapalangan nga inakbagkatan ti kunam anatang nga itad ni nanang mo. Dadya nga roti si daon tayo ita. Numapanak ita. Anya nga oras to ngagsubliak. Imbag no awan ipaaramid ni nanang mo kanyak. Jak kayat ti marabyan. Tamabuteng ka manen, amarabian iti dalan. Anya nga iti amok. Ang mga numakasabat ak iti alalya. Takunada mo't ngagkatang-katang kano ti alalya. Ay, anya lakit din ti kastoy nga asawa aya. Ala, intan, duatan amapan, tapno adda ka duam. Sige nga rod. Intan bakal. Tulungan dakpay biit amang ukis dito'y lupyas. Tamapan kunto ilakaw inton bigat. Nanang, agawid kami kuman. Tamangan numasipngatan kami. Agururay dagiti anak may. Mabiit lang day to, uy. Alan tulungan dak biitan. Nanang, tulungan dakan. Ala Dado, tumulong kan tapno mabiit. Bakit? Umunaksan? Apay ayang agapura ka unay dadaw. Agururay nga rod dagiti anak may, nanang. Tikinapudno na, nanang, mabutang ni Dado nga amangan numasipngatan kami iti dalan. Taamangan no adda ka no agparang nga alalya. Anya, apay, mamati kayo iti dayta. Nabartek, jay naggapuan dayta nga istorya. Kuna na nga adda ka no nakita na nga alalya ijay ayan ti kakawayanan. Ngembartek na laday jay. Kasanon no adda? Nanyalakit din aya. Istorya lang dayta, dadaw. Istorya ti Bartek. Iso adi ka mamatpatay. Darasam bakit? Rabiin. Sana bali at adamot si daon dagiti anak ta. Day talamanganan ti aramiden da. Tanalpas tametten anangan iji balay da nanang. Di kan sumana Darasam kit di. Oo, di ka agapura Kita ang tadalan mo. Darasam ko nakmat. Ang mga numakasabat tayo talalya. Adda alalya! Hoy, Dado! Ay, talaga atakrot. Binutbutang ko lang. Yung timmarayan. Dado, ayan tayo inawit mo anak kasako anak natang. Diyak mo. Naibatak-batan. Natulid samat na niya bakras. Anya? Hindi nakasangputak. Malagip ko nga dagam awit ko anak kasakaw. Ngumawan matan. Ayan na nga rudan. Diyak mo Naibatak samat. Ang mga natulid ngagpaiso iti bakras. Anya? Nagpukaw kamot ngamin. Kat kunam nga dalalya. Di maraya ko. Kasta tinapasamak idirabi Olive. Iso nga ita, siya kung tinangyaon dito'y sako ang naglaon iti natnatang, manipod iti bakras,
tasayang mo't. Imbaglangan tasan anaunag ti bakras. Dang nga kamot kita, Elsa. Amom lang arudan at akrot nila kay mo. Binutbutan mo pa lang. Masurunak namin. Ngam maditikas niya, Elsa. Ngamin, ad-ad ang agbutang. Makapadakis kan kwa na. Ay na, masurunak ka talaga kanila kay ko. Ay, isinaksan. Si kamad gaya, Milsa. Makitsinda ka? One friend. Apay, awan trabaho yo. Ngam, simrak mat nila kay ko. Adalay may ko ginatang ka sa pulan ni Jibeker eh. Gayam. Amom ka day. Sayang ti bonus sa maawat ko manila kay mo. Di nang tumot kaya te overtime day. Tadi mo kanu kayat. Ti kayat mo kanu pay. Kat kanayon nga gawid a masapa. Ta kanayon na may iliw ka kingkwa na. Iso a kanayon na nga alas 4 nga gawawid. Nga oray pay nagadupay lang ti rumbang nga matrabaho. Ay, sana pod no dayta. Anya ang maililiw? Ay, sayang mati bonus na kumaa. Mamati ka man no saan. Ngam adasag 3,000 a bonus may ang nag-overtime. 3,000? Well, Nilsa, tako na di boss may. Nga italaan nga gitay. Ngam dagiti nagagitlaan nga go-overtime tinik ka na. Dagiti makita na trabahador na amang isakit iti Beker eh. Anya? Gapo iti tinatakrot mo. No anya laditan ti rason mo kadagiti kakaduam, tapno masapa ka laang nga agawid, kan tapno saan ka nga overtime? Tijak magustuhan. Kanakababain, katikunam akanayo nakamaililiw kan ka. Anay ko. Nagpigsamat tanday di atong pa. Siyak pa yan ti rason mo no apay ang masapsapa ka nga agaw-awid. Imbis ang mabuteng ka ang masipngetan, tama nga no makakita ka iti alya, mangibabain ka. Bakit? Kan sayang pa iti 3,000 kuma-bonus mo no naki-overtime ka ide. Isupay ko ba nga igatang iti gatas dagiti anak mo? Ngam gapo tatakrot ka, saan ka na nag-overtime? Hoy, mangibabain ka talaga. Ibagam akanayon nakamaililiw kan ka? Iso akanayon nga alas 4 ti awid mo? Pweh! Ha? Sana ka mailiw itikas kan ka atakrot? Mangibabain ka! Manipod ita. Sabalin ti pagidaam. Di ka numababay kanyak takrot. Ha? Maturog ka ni di kusina, mawatam! Ha? Di kang kayat na kaida! Anya? Ay, anya laki din na ya. Una yan, tadi na kan kayat na kaida ni makidmaw. Saan ang nasaya at tagbalin at akraw? No di ka labanan. Tapno nasaysaya at tipagpanagan. Anya laki dyan. Malah papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Al-aliyang. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.